Nekoliko desetina zaljubljenika u biciklizam i sportskih rekreativaca učestvovalo je na 5. biciklijadi koja je proteklog vikenda održana u okviru sportskog leta. Iako je zbog kiše otkazana planirana vožnja do Senja i Paljana, oni najuporniji odvažili su se na vožnju po izmenjenoj ruti gradskim ulicama dugu 10 kilometara. Ćuprijska biciklijada svake godine okuplja učesnike svih generacija, od onih najmlađih koji su se vozili u sigurnim roditeljskim rukama, pa do veterana na 2 točka, čiji se biciklistički staž često meri decenijama. Moje ime je Dragan, iz Paraćina sam 61 godinu. Koliko dugo već vozite bicikl? Od 2004. aktivno. A jeste učestvovali od početka u Ćuprijskoj biciklijadi ili sada prvi put možda? Sad prvi put. Bilo je još nešto, tu smo ranije dolazili nešto malo, ali sad je ovo kao ekipa već. Gde ste najdalje išli biciklom? Dunav, ceo Dunav, od Prahova do Velikog Gradišta. Šta vi mislite, da li je bicikl prosto vozilo koje može da se vozi cijelog života ili ima nekih ograničenja? Znam starca koji ima 84 godine i vozi bicikl. Ne vozi više kao što je vozi, kao što recimo mi vozimo, ali može da se pomeraju se granice. Sve što medicina tvrdi, ovo lekovi, to će da baciti. Ne treba medicina uopšte. Bicikl je medicina. Kiselnik, vazduh, tu je naš drugar Bajeko nas svojevremeno prvi, među prvima s kojima smo vozili. Provuko gore, Velika Brezovica i ostalo. I onda polako idemo dalje, proširavamo. Fizička aktivnost i svi vidovi rekreacije, poput biciklizma, su vrlo korisni u prevenciji moždanog udara i zato naše udruženje i ove godine učešćem podržava biciklijadu, kaže Nenad Nikolić iz udruženja Moždani udar. Ovo je druga godina za redom kako podržavamo ovu manifestaciju. Naš cilj je da skrenemo pažnju ljudima na ovu opaku bolest koja sve više i više posledica postavlja po pojedinca, porodicu i zajednicu, a istovremeno da promovišemo i biciklizam kao zdrav način rekreacije, ekološki prihvatljiv i da naglasimo značaj fizičke aktivnosti, jer se fizičkom aktivnošću šanse za dobijanje moždanog udara mogu drastično umanjiti. I veliko nam je zadovoljstvo da učestvujemo u ovoj manifestaciji. Po povratku sa vožnje svi učesnici prodefilovali su centrom grada, a nakon kratkog predaha manifestacija je, po običaju, završena takmičenjem na poligonu spretnosti.